Hari raya kali ini kita berlebaran di Sigli selama 3 hari. Aura, udah bangun? Oh, bobok ya? Ya nggak apa-apa, biarin aja istirahat dulu. Senyum dia. Ya, suasana masih pagi, kita baru aja pulang dari masjid salat subuh. Kita mau main-main sama si kecil Haura, anaknya Muzamil ya, sama abuanya ya. Abuah tuh kalau bahasa Indonesia itu seperti paman lah gitu. Ya, sama paman, lihat sini, lihat paman. Ya. Boom. Haura masih 2 bulan. Ada panik. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. Pagi-pagi kalau di sini makan pisang goreng dan gorengan lainnya. Ini kalau di Aceh namanya bogadung. Bahasa Indonesianya apa, Dik? Ketela. Ya, ketela goreng. Haura mau mamam? Mau? Mau mamam pisang goreng? Ini ada teh juga. Taruh teh lah, Dik. Teh. Oke, kita ngeteh dulu. Bismillah. Sebelum makan kita cuci tangan dulu, guys. Kita ambil pisang raja. Dalamnya gini, guys, maknyus banget. Bismillah, kita coba. Enak. Enak banget. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن والروح كما الريحان أسعد كم بشداها. أمي كم أهواها.